Hello and welcome to Northeast Dialogue of North Window. Dialogue to connect the people of Northeast. Ngasi special Dialogue of Northeast Window da ikoi thamjari topic si CM's challenge debate inside not outside the assembly have any ngasi gi ikoi debate ki topic si mapungoi na hoji Manipur da la iba anugo political development have tare hoji la state politics si da chathari bata ga shuba Manipur Legislative Assembly gi taruk shuba ikoi session da hoji hogiba mamangi sitting mayam ama phangro matungda opposition gi congress ke MLA mangana demand togiba mukhoi pukhalapa private resolution amaka madu agenda da happy rakti habadagi habatare madugi maruna maduna primary condition where kanda makada ba sitting sing si boycott togi step amulu khalakibani masiga mapungoina tongan ba exclusive oiba Manipur gi leiriba crisis sida yumpham oiba aikoi sitting amaga phambiu haibagi wafam mama nong matang oiragazu madu khananabagi tancha ama piu haibagi demand ni si mapung oi aduga mokoina pukhalakliba initiative sina prime minister unanabagi damak assembly na resolution ama lauji haibagi mapung oiba demand sini masigi mapung demand ani si yadabagi amaduna maram oiraganda aikoi assembly sida makata na phamubagi relevance leitre aduna ikoi assembly da makata na phamaroi habagi wafam de masi India block ki maroiba leaders in phongdorok gi matungina de masi state politics ki natragana parliamentary democracy gi pressure pbgi technique amani haven the hundreds of phongdok ki leire anyway hoji phawda laiba no development na Manipur chief minister Sri N Biren ngarang si hargar tiranga gi program am ngarang father pangthokpa thoromam ga mari lidena mana phongdok ki bada opposition gi MLA mangana lawri iba mukhi steps gi paukhuma moina mangna pigi baze debate haibase parliament manung natra assembly manung da tawna gadabani mapan da tawra gadi madugi paukhum phangoi aduga assembly natra gana parliament haidana leiri baze debate tawna bani debate phajana tawbu ngamba miyam convince tawbu ngambaduna laingak po oigidori bani aduga Manipur gi issue mayam je kari no thoi baze ma haibase mapung phana miyam da khangan naba madi yongna bagi damba assembly da debate tawsi aduga outside the assembly the tawta aragadi madugi paukhum phangoi haba wafam je yam hard hitting oi statement amko Manipur chief minister degi phonga ki masigi invitation for the debate to the state assembly masigi topic simang nei khoina lokhat charaga ngasi thamjari basi CM challenge debate inside not outside du ngasi dialogue se so abinam gi dama ki studio the election period ai ko expert sing se ram nokse ngamsi kai khum uchege Manipur gi chaknai raba ai ko politician ni Manipur Pradesh Congress committee gi yamna chobu thang am lobi riba working president ai ko kaka Khumanthem Devabrata Thank you very much for joining us. Anish Buddha Taram Oksege, Manipur gi Saknai Raba learned lawyer ni All Manipur Bar Association gi president when Hosit Hawaii Pubiriba, Ekoi Oza P. Tomcha Maite, Ozabu Taram Oksege. Thank you very much for joining us. And also Manipur gi Saknai Raba V, renowned and very vocal, outspoken, Aduga Hazil Handak Leva Manipur crisis Sida, Mangjil Thana Tola Kana Yam Chong Todong Lubidibi, Eko Iche Tokchom, Sujata, Ichebu Taram Oksege. Thank you very much. I ahan bazi Congress Party the laksege akhoi ngasi Congress Party ki working president jo phabira banina yam responsible hoina hojik leiriba anu development sing chida ai react torkani haibagi thajaba do mayam so loina thambiramgani adu akhoi su thamjari kaka ahan bazi akhoi Manipur chief minister ngang phonggu khiba wafam je aina akhoi gi sida relate to gi wafam natana footage amoina yengmina je aduga kaka na Congress ki side ki paukhum pibiyo masigi mamangda akhoi Congress ki CLP leader or Ibobi amasung deputy CLP leader honorable MLA 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗦𝗧 makhoi anina tongan wafam sing haiter the rationale behind the boycott natragana moi ki walk out obgi maram je moi na pigi balere madugi paukum oigani haidana ikoina indirectly feel tobani Manipur chief minister gi footage ni please have a look. Democracy in India, Parliament debate of Hamne, Assembly debate of Hamne. Debate number duni lebak pioneers, lebak anglaris. Assembly manungda, aranba, achumba, with evidence, with documents. Putong nargangang nagadamne. Let the people know it. What exactly is happening in the state of Manipur? What exactly happening in our country? Madhupunamuktu debate of Hamne, Parliament. Narang nung sidrayong. Narang ki parliament session lawyer pokando mayam ama launa ragasu. Honorable Prime Minister na lead torkanda. Union Minister mayam. Even opposition leader Rahul Gandhi yauna sangaga khogi Lok Sabha ki speaker do the Kersi Korsale. That is the beauty of the democracy. I so come on, let us debate inside the assembly. Nganga se laibak sida kari tauri kadori kari lakadori kami kari taugi ngana gadabi. Not outside
Pakhum Lay them from the Nangbudu. Ansar Pina Bayam from the debate to Budu, that is the real democracy. Ansar Lay them from the Pangang Budu. That is not democracy. Assembly later, in assembly the lady elected members in Yakugitosi, we should discuss inside the assembly hall and we should show to the peoples who is right, who is wrong, and what is the policy of the state, what is the policy of the government. Sigi mayam se, that is the beauty of the democracy. And the Mapan Toka, Canada insan baduna tab, Hayang rally salaga attack toro, Horan rally salaga attack toro. That's not the politics. I koi manung the Tuaira Garikanabo. Rally set per Kambu, Yaning the Bokambu, Yanaba Kambu, Kanaradi. Sinaradi, Kanana Mangzagani, Akoi Praza, Akoi Masin, Natamangzagani. Leader Wargadi, emotion to Pada Batambatai. Leader Wargadi, Praza Shingshibu, Baptana, what is Habibatai? Aduna. Chief Minister ge statements he adum misleading oi hai tai half the kari doctor boycott walkout to no I do idum thamjage ekoi tarik ani da private member resolution se prime minister unagi hai benate letter dum da pathok chage MLA manga mangna ma mage letter nei kitang slightly language da variation le sa am na chamani hai tai smile ekoi under rule 105 language the having felt the absolute and the urgent necessity, this house resolves unanimously. The house and passed out the resolution the copy propose unanimously that the Honorable Prime Minister of India should have a thorough discussion with the members of Manipur Legislative Assembly in the matter of the endless and the perpetual crisis in the state of Manipur to bring peace, normalcy, harmony and safety for the people of Manipur who are the citizens of this country. The Maina Tokchom Lokeswarna, Honorable MLA and High, the Samanava Mong Neduga, party presidency, Megachandra Nasmaini, that this House resolves anonymously, attracting Article 74 of the Constitution of India, where the Prime Minister of India is the head of the Council of Ministers of the Union Government. The members of Manipur Legislative Assembly felt the urgency for having a thorough discussion with the Prime Minister of India in the matter of the endless and the perpetual crisis in the state of Manipur to bring peace, normalcy, harmony and accept the people of Manipur who are the citizens of the country. Sumaina, Ladiba, Manipur crisis, Masigi, Matanga, Prime Minister Yauna, 60 members of Yauna. Members in Yauna, Amtan Kanaraga, Manung Mapan, Kaidana Kanaraga, a Hoy Lotion Mama Lang with the Mota, resolution Lokchev, and a Prime Minister Unage, Pateng Pangbu, Haven table. But the House majority the Mahoy opposition the Manga Katani, Tarukni Aduso, Adum Parabar, rolling a site Adum Amadi Chatanale, Mayung Pandrisuai, and the Manga Katanga Congress. Other Manga Sikatani, Ahoy Yaholam Musiai, Yaholam Drusuai, Unabaganda, Tobodo, AMBA members sing as a Yauna, the Hoy Prime Minister Unaraga, thoroughly Mutan Kanasi and Hiveneva. Take Ani the Pire, Hoys Kanogi rule Mage rules of procedure in the conduct of business K 105K 3 the one Sidadum Yaure, notice 5 3 the 105K Canada clause 3 the every resolution of which 5 days notice has been given shall be included in the ballot to be held for hereinafter provided in these rules. Mangani clear period dum yaeba. Adangarang yenaba kandadi Makal BJP spokesperson and misleading Toba. I don't like again. Hosiki Kagana, Hanbagi, Manipur Chief Minister Gofamziki, chalk precise over respond. PV Ravanina. I quit Narang Ze, Marang Patuki Vazina, Congress, now out over Gi, Maramzi, the Mapungi, and Rang Quiki dialogue Chitamzagi. Maduda, Equiki BJP, Wangango ina, Equiki BJP, Tavira give representatives, Shores Comar Mangam, the Mahapungi Fondukiva, Mahaki Warozi. Congress na miyambu lan haidare misinformed ore footage yung minase let us have a look. Okay please see the haidri ba maran disi kitang briefly hayaw during us ngarang din misled adum tawre aina expector on bade koi anchor gi responsibility haitare program sigi the program master di anchor ne ba ada anchor na khutta mage rules of procedure and the conduct of business pai biram de ngarang se thoi de marandi panelists ani hum phamaga opposite party or gadi
koi free the anchor na yen kauna ba thado puto na thado kumai oil de adudi ngarang thokke tawri se anchor marak ta sumthok pi gadam ne ba la na haijalak ba kanda either of the madi masi amorom da public ki education amugum de hoji koi kaino sing se koi discussion awar mayam tawnri mayam ni yengningi se ma gi nom ge thabok thobong chaluraga yengaga mayam se upgrade tawnri ne ba upgrade to wa tai mado adune adum matung dai de koina masi ma edum thamjaram ge war wi ade aduna speaker na tawigadau se yare natra gi yade haibse rule ma 5 days gi clear matam se dum phangabani na da Friday da tawgadabani private member resolution se Friday khata da tawbani as per rules to gi matungina ada Friday da tarabani na na khoi je list yaure haiba ma list yauk tragadi denial ma notice thagadabani haise list provided that the speaker may allow it to be entered in the list of business with notice shorter than 5 days 5 days gi makhata na haide sangna pirak busu yai notice ko ado kano se speaker notice ma thara haigadamni denial warigasu madu chinna haigera nomitu the session tawringa da haigera ama haibi bam change tumine ga lesson busu yade adu related obane ai kaga da fair chance to pinning bagi ena footage to yungmina sai jabane adu footage to yungmina zen after that kaga na haining ba mayam to roi haibi yare relate to gane na khanjai soidana adu gi fair chance to manga si pihoge ngarang di congress ki representative lakta bani na ngasi congress ki working president lakpa da adu gi opportunity to pijening bai to bane ai koi miyeng ta view single let us have a look. Private member resolution haibasi leiriba House rule number 89 of rule of procedures and the conduct of business ki matungina minimum 12 days ta state assembly gi adugumba secretary the address ta godawune hariba letter si maikuna tawribasidi not even 9 days sudriba aduga target kamaina consider tawduri mo hariba kanu application do adu target madugi leiriba minimum criteria adu sudreba sineba prajada congress na utchai bairi aduga mo rajya sabha amadi lok sabha dana minimum 1 month ki mamang da hariba private member resolution se khana namagi damakta 1 month ki mamang da hariba application de piba darkar oiba sigumba praja gi sympathy gain tongna mo hotna bada praja da utchai ba se senior leader congress ki MLA orebo honorable MLA 𝗡𝗢𝗔𝗦𝗧 tauri ha bese mana ngang ki voice na ta bane 30 da hoki ba assembly do 30 or 31 subject to correction ko adu da hoki do adu da tawdana day 2 da tawraga hauji yaraktar kanda government sina tawbani government sina haibani state assembly ki secretary sibu government ki makha da leibra government ekta haibe yabra assembly ki speaker haibe se kanano natraga magi power se kari no si congress ki legislature sing khangdra praja ki sympathy gain tongna bo hona bada adu manipur thoi ba irang sida congress na politicalize tawre haibase ngarang gi thodok sina mayek laraba khudam koi gi honorable MLA 𝗡𝗢𝗔𝗦𝗧 ai sama ki kendra gi MLA ni mangna hai ki basi su gi matang da nga nungai tadana kari gu makhara hangi honorable leader of the house na pirakpa paukhum da peli pende su sanari hai house the resolution lokhiba unanimously march ki tang ama 2024 da lokhiba speaker na lokhiba wari to this house unanimously resolved to urge the government of India to abrogate the suspension of Operation Pack with all the Kukijo underground group or militants having resolve to urge the government of India having masi ya trajikari no India government the urge to no magidam the resolution ma lore abrogate to biro hairagani having abrogate tawre having teba sigi cham English ki sentence ba phajana meaning khangdana congress ki MLA singjina manipur ki prajad uchari sikari no was there any resolution taken by the state government that the SU was abrogate having karam kanda hai yeba aduguma unanimous decision ama unanimous resolution ama bu la ngarang makon interpret tawraga prajad uchai besa it was very unfortunate how ki dignity the congress na maithi masak thian mane speaker amana law thoga law ki resolution ama bu abrogate tawre haina urge ki athra khang da ba besa very unfortunate please aina live active ne ais ne ba entire context house ki mapung phaba resolution ma mana lana it is the media the interpret to ba serantoran haijalipse masi di privilege di so have if conduct to we ba channel ba dum privilege so have promote to vibe ta maram di hida hai se resolve to ba kari tawri no resolve to je ar su tawre aduga su je handok na ba mana hai je abrogate to we tawna ba center da high ci se masi kari no haraga di masi ki decision se nasai ki March 11 2023 da cabinet na law ki decision hai ta Miraj cabinet na kari decision doge su se March 11 the Hindu das mine yawi ko Manipur government withdraws from suspension of operations agreement with the militant groups. A government press release said that the steps were taken in view of the violent incidents that happened in Kangpokpi district.
अदे हौरबनेबा अखोगी कॉन्फ्लिक्ट से बिल्ड अप तौर दाइदे हौरबनेबा मसीबु ऑपोजिशन से यावना अखोई मैम पुन्ना सपोर्ट तौसी हाइदना दुम तौरगा सस्पेंस सू से लोकथोकप मतम ओइरे हाइबदगे अमुक तारीख कनोदा 29 फरवरी दा 5th सेशन ऑफ द 12th असेंबली की 5th सेशन से दा लेबना लगा सिगी से लौखिबनेबा अच्छा बसे आर्स कई माय मतुंग लगा ngaमजे मामदे नुआइत्रे अखोइना दुगा मसीगी हाइबा हुजिकी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ना हाइरिसदि चाइ लेतबगी वाने समना हाइरगदि आदि मचिन थीगे न थीबने बसिदि मान हाइरिबा आर्टिकल 1 होगे रूल 89 हाइरिबसे मान सोइदन इंटरनेट ते यंगदा तवंगने दिल्ली के असेंबली की दा तवुनीबा दिल्ली असेंबली की ददि 89 दे यावेबा सिगी कैनो से 12 डेज क्लियरेंस बिगदम जा खुजे कंपैरेटिवली ऑल इंडिया के सम्मानम ने माना कमायना दिल्ली के इंडियन टेरिटरी दा यावरमिबनो हाइबदि सवापा मनि को या हाइरिसे अदुगा अदुगुमदगे लोकसलगा टॉप स्टेटिक हाइबो वनगनी अदुगा इखोगी सिगी कॉपी आइना साइ थमजेबा रिजोल्यूशन चैप्टर 8 की दम सेंक्शन यावदुना लेरबने हाइबा से 105 ता दम हाइसनी 3 दा मागे क्लोज 3 दा दम यावरसने अदुना मसिदि याम कन ngang आइदि ओइदिगा हाइबा हुजिकी स्पोक्स पर्सन ना हाइबदि लाइबक्ति हाइबता खोइ करि तबो याबगे हाइबदि खोइ मदुदि हक्चनदि खंदे मासु पार्टी के ने ngang ओइगनि अदु तमुसों चै लेता हाइबता हजन हजन याम तोइना तौबदे मा यावबदा खनबा चैनबा सुम तो बीजेपी नदि थाबिरोइदमने सिगुम जे पब्लिक ट्रांक्विलिटी माहले हारेबा अदु हम तो नंग टोपी अदु वारक मने अहल मोइना हाइबम थोकु दु माहिरिबने कैसु काइदे नंग नुवाइदसु दुम कैसु काइदे दा सुम चुमना को काका सुम मिसा हाइजबने अदु एनीवे आई कोइ कोइ नदि काका अदु आई ला मखा लागे को अदुमाइ लेरे अदुना मसी रेजोल्यूशन सी मागी मखोगी गवर्नमेंट कना लौखिबा बीजेपी गवर्नमेंट लौखिबा डिसीजन दुबो मेरिट सपोर्ट तौरगा कांग्रेस यावना मपुंग फाबा रेजोल्यूशन म लेखिमने मदुबु चैलेंज तौरेबा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जिना अदुदि इट इज फॉर द पार्टी टू टेक एन एक्शन एप्रोप्रिएट एक्शन माइ मतक लौखत बा आइदुदि बीजेपी ने ओइजरसन होबा अय दवाइ दुम थमगे माइ एरिया जे याम कना यावनिंदे ओके अदुगा हुजिक 105 की मतुंगिना याबनिना स्पीकर ना मतम जाना अखोइ से यादे हाइबजे हाइबिगदमने मसिदा verbally manungda leine house ki member mayam haibadi resolution si akhoi ge private member resolution si ani ni amana mantri oidaba any member na ruling gi su kaino su yauna opposition gi yaudana ka ba mla sing house da le mla sing da adu member ka weba aduna loba propose तौरपा मूव तौरपा रेजोल्यूशन जी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन है गवर्नमेंट की मंत्री वर्ग ने गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन ने चलेबा स्टेट्यूटरी है बिना एक अमा लेबना मरम ओइदना अखोगी हाउस जे रेजोल्यूशन पास तौ दे आदना लागन स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन ने चले सेंट्रल एक अमा नमधल आगन हारिबा अदमाइना लेय अदना प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन की रूल से कोई रूल द मणिपुर की रूल यावबनिना मसि थोदों हाइनिंगाइ लेते तौबदबो ngangne ग्रिबदी गवर्नमेंट की हाउस ऑफ द लीडर ना मसीगी से थ्रेड वेयरली फ्लोर द खनबजे पामदे दी अदुदगी स्पिल आउट तौरगदबा मखल ngangnarब थोकलगदबा मयामदुना मागी नुआइतबा मयाम लेरंगनी मसीगी प्रमाणदी हौखिबा इराई सगोन से युम से कैसे यावना मरुइना डिप्टी सीएल प्लीटर श्री रंजीत अदुगा पार्टी प्रेसिडेंट ओइना मंगा एमएलए मंगा हाइबताई ngangnaba कांदा सूसे कैबिनेट ने विड्रॉ तौरबा अदुगा हाउस सिनसु एब्रोगेट तौवेदना हाइरेसी सेंटर दा हाइदना मरंदी हिददी ऑपोजिशन अमुसुंग हाउस ना सिदि एग्जीक्यूटिव की मथौनीना अखोय मंगना पुलप ना हेक्टा सु लौथोएदि हाउस ना ताबयादी हाउस ना करी अर्ज तौबदी आय सेंटर दा मदे सेंट्रल पार्ट ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ना सेंटर की मागे सोय तौरबदी दो होम ने एग्जीक्यूटिव ने दुसो एमआईसी ना तौबनीना मदो लौथोक पियु हाइसी ना हाइबो ओरिंगनेबा होम डिपार्टमेंट ना तौबनीना अदो अर्ज तौसी मोद हाइज कनो से हाइज से हाइबो तायने को हंगना हाइबो हाइब ताय अदो माय अथॉरिटी दि मांगंदर दुम हाइसी हाइबो ओरिंगनी अदमाइना दुम थमगे अदो डिसीजन दे गवर्नमेंट लौखरबे March 11, 2023 already government की लौखरबने अदुबु सेंटर ना चावबनी डोमिनेंट फोर्स बनिना मोय अथॉरिटी लेबनिना मोयना हाइबदु दुम चले हाइदन चीफ मिनिस्टर ना अखोगी सु लेत्रे लांगना बद अक्टोबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी द सु से कोई लेत्रबनी लौथोखरबनी ना हाइदन चीफ मिनिस्टर ना क्या खाइगिबसे खबर कागज क्या दा मीटिंग क्या दा कोई लोइना खंगे हाइबो अदो होजिकी सु से फ्लोर के हाउस के फ्लोर दा हंगक बगांददी सु जी इफेक्टिव पॉइंट दुम हाइरे अदु कमदोबा सोरी से कनानोबा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट लेनगदब मरी दो फेडरल स्ट्रक्चर दो अदु मांगहरब्रा हाइवे वानी होजिक ले सेंटर ना हाइवे प्रिवेल तौरब्रा मणिपुर मनुंग ददी मांगनसु फ्लोर दा हाइदे
मा law and order की दिसुं पाई पाई ट्रेन यूनिफाई कमांड सो मांगों लोग ठोक रहे ने एडमिट तो रहे अतो दे चीफ मिनिस्टर की फर्म की पोजीशन से लॉ एंड ऑर्डर याव दे करम बा अथॉरिटी अतै लेरी के फाइनेंस को मकरियुम बा एग्जीक्यूट तो अतै अतै मिनिस्टर सु लेरे फाइनेंस पाइ अदु दे पैसा पाइ तो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर मपुम दी ओइदिना अदना मपुम मोइबा स्टेट की शक्ति दुदी संविधान पीरियड दुदी लौथोखरे बा अयाम सरुक मरु ओइबा लॉ and the order law enforced of amusung order ready mayam gi tranquility peace maintain to no bigna mukta pidi hak mayam du mang rahe ble adu de chief minister na magi position de kadai lai lai ge de chief minister na adum khangbi gane na khale aya ngasi hai riba chief minister ki statement se tar bom batung da the self pilita sri ranjit gawari sai cm na hai riba ma debate tong na se hai se kamai to bu no na adu sri ranjit na su kaisu kai de why na intimidation to o debate tong si hoji ko ina de boycott to kari gino haringa sai na lotion gi da base akhoi gi article 361 another sorry rule gi 361 da na akhoi gi secret chapter 20 ga 7 da secret seating of the house am yawre sai chief minister na leader of the house na pochi floor da openly media amasung atopa gallery da phamba khotpa mayam gi mamang da telecast to raga ngangne basi nuai tre hair gasu our rule 361 gi manung da secret sitting aina ma to ya tai loina ordinary people loina thon ga reporter ma ma na khan be ai aduga kano se secret sitting se to ya adugi resolution de draft to gani huje ki lai ba mi ama reporter ma duna sigi se MLA ma tar ma pan thok to thokla ga haidok pe ya de kari khana gar ge se ma gi mayum ma kai du kam ta hai be ya de hekli ko ba ma gi mathak ta privilege house na house ki unanimous decision na decision loraga mabu tan thok pa any action lo ba imprisonment bhaw ya is so powerful age kanu se akoi ge house ga house is all put together all members ni ko hai se adu orga de madu bhaw lo cf se hanagi former speaker se location na privately hire adu so chief minister na khum de haibadi that means akoi na hire ba resolution da propose to ba prime minister da Manipur ki member punamaka house ki member punamaka luna phasana khanaraga ikoi ma Manipur ki issue se threadbarely discuss tawraga thoroughly ikoi lotion na ban lambi mathi si hai bane ba lambi mathi base masi prime minister unara tawdra tawradra basana unubam di thawe as per resolution federal structure da akoi ki India ki union of states ki state ama oire ba Manipur na asugumba Manipur ki lura ba crisis asida apun ba resolution ama tharaga opposition ruling yauna tharaga prime minister people kan prime minister unaroi hariga de adugi discretion de prime minister ge best decision the thadok se maram de ma prejudice wa ra ba de adu bhau ge tawni thajadi maram de house na hire po state na hire ne state to normal ne ba adu government na hire do government de mai moi ge party ge part amri da adu bhau da akoi propose to si secret kano si ju session ju to si na hai bada adu su house ke leader na yabidre khana ba sunga yadre that means Manipur gi issue sida prime minister na tha tara manga sujul bau lak da ba la oi hai su chief minister na khangwa ma le natra prime minister na ai ko 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 hair pusu ya ai yaw sala ko hair mu ja natra de prime minister na ma ge province manu ma ge state ki country ki territory manung da mai saglak pa kan da yaw da prime minister kana le ge leader public leader kana le ge the theory history da hujo jik chaliba Ukraine toriba Russia age toriba Russia ge president na margi pikraba state kanoba akhoi ge province ma da missile ka fakda ma sa chali duti is so serious hojik ti akhoi ge transnational issue ware ba Manipur ge open ware ba kana involved to ma leng khang ge foreign and yaure aduga foreign militant yaure illegal migrant yaure drug mafia yaure everybody is involved hidigen serious ba atop state ta karam bai su lege adu da khana si ya prime minister do moi party ma sengi logusano akhoi di miam gi decision du chat kani ba maram di hojik kanona akhoi gi cm na hairi debate ai bise house mung da to do ni adu debate sit to se ne private member resolution manga akhoi ne chamana ba thim da pi ra bise hida da debate to si ya da karim ba debate na ba hida ge na lu ba debate kana ida le ri ge kana debate no ba kana na chaw bu gi no kana na lan bu gi no kana na sum bu gi no ba public platform se karim no ba phate ba handana khan ba phate ba public platform da prajana pambagi ne ba handaki MP ani do BJP am ta kangam dri do magi LI form ta kangam dri do si public platform da na tro public platform na pamaga thagat pa du bu bawar le ba mayang miyang mihut origa
house is sangam minadra the public platform karen fateba si prajadi kai be people chap maneba no haiba mall de ka bu ka di assembly maro de haiba wane ba ko adu su ya ro adu Sri Ranjit na chief minister gi debate challenge to se accept to ba ai tong na ge haiba adu phil biro ai ngatang ai ko ai ngatang ai adu su baro mamang matung dum loidom mali maram de appropriation bill gi kar gi tong do leidong su man de ba adu na haibu su oiram ba na daga opposition de walk out to re la ro dum ni hai again haibu wane ba adu su oiram ba ya adu su haibu loide adu roi gar ga su session am special ko su ya Kana MLA 𝗡𝗢𝗔𝗦𝗧 ki wafum am palle je ai news to quote to ya ragade khidek elaborate with happy ro mate poto news to quote to ya ai chief minister ki pakuma moina please celebrator leader congress ki MLA sugunu dagi elect torokba kendra di elect torokba Sri 𝗡𝗢𝗔𝗦𝗧 na masana I want the hayu so kano se discussion asida ai ready yo ai chief minister ga debate tong re se do house to tong re se ju matam pyo yare tawrage hai okay thank you very much that is one point secondly ngasai thambi badu asima lere ko 360 da another point ma aina ngange da ayam lo slogan tawni ngasai ki 29 February ki 5th session da loba decision je ay amuka hanjage ko season news odum oibio session se opposition yauna unanimously akoina central government da su abrogate tona ba kuki sinau sing militant sing dugani ko civilian ga nati ada militant group sing duga moina ground rule thugai rabni na si house ta khana gi bne ba ground rule thugai rabni na abrogate to yare aduna to haire si hai gi bne ba aduda congress su thawar yang na support to na to gre bne kari gi cabinet na already hogi ba 2023 gi march da irang se thok tring da khoi masi abrogate to re na cabinet na hai gre bne ba khoi withdraw to re su tripartite agreement the high ground level. Why still support the way? Still support the way. So in spite of opinion difference, later go to the way. Series Prazagi issue never. I don't know. Lady Ba, people Masida, the Koina Haining Bese, Masi 105, 361. Animakta debate to say resolution log say the Minister Yadraga, he then a luba, Kayumba, Shula, the Potopio. Okay. Adu second point da khoina thamde okay thank you kaga ai mathang round dong lak sege aduga ekoi na pamjari jina ekoi gi BJP na bu moi gi oiva interpretation mayam ma haigera congress na su congress ki oiva point of view mayam da thamba aduga let the people decide let the people just mayam na just ogodo buni ekoi gi oina di fair chance ma every party khudung te pi budune ai che dong lak sege che ne koi public ke voice moi na ekoi pura rise both political party mayam su public ke voice represent away but ekoi gi common people ki voice se ai che de mukta janing is na hozik live version je che ngang su de wet yobi Marina opposition MLA mangana thabi wafam je hozi congress ki working president thambi re kai no have zema adu Manipur chief minister na assembly ki handak wa out siga mari le na phongdu ke wafam jo ji che na tabi re sigi versions of event sigi live debate ki dialogue mayam sida se kamai observe to as a civil society leader moina Rias kari haidu no khang re ngarang okoi gi ko ruling gi sutare hozi opposition gi sutare adu praja khoi na khalidi masigi pochi da yad agenda ohali kari gi no ba MP una ba adu gi ko agenda ohali maram kari gi no haiba means si phuna makse opposition gi su moi gi chat na hairu bani unaja gi khot ke hairu kholu e moi mam ka pi khre ko akhoi gi ruling gi su moi trate chali moi adu chali kuno kadi kolom na thomai ka yam taw khra ba po ne ba ha adu te closing tawraga manaraga chapmina bada kai ge ba manaraga chapmina bada kai ge ba sine ba nokning is khoi praja la yeng bada ware hai do khoi mam da maram di moi personal di tamo ko lo chana dana unana ba appointment adu na hainari ne ba aduga ngasi tase na assembly sida lawmin na rasi mi moina ada center da neglect oraga su moi ora pagi poto sona kan gi pulap na chatlaga house de gi tawsi habada masi kari kai ba po no sine ba ruling ki party de gi su tonga na chatpa mayam ma khoi media gi through the ugre delhi chali MP prime minister unabai gi appointment gi haire ado opposition su moi chalu re haire ado unaba phangaktra bani na huji decision punna lomina se habisida kari akai ba no moi masen tong nari se ado member habis the house ki member ngata ne ba madu du da tonga na unar ge chat ki na chalu ba mayam du su madu gi matang du da di ai aduni ai adani thibi da bida praja gi khanbi daga to goda ngata ne ba moi na natro praja gi khanbi da to goda natro
मपान थोंगदि प्रजा की खनब सारगा चलिने दिल्ली चलिने अखोय MP प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लौनब चलिने हाइनयेबा अदुगा ngasi manungda phaminaraga moi phamina bodo yadaba poto handak assembly moi kokselaga phamina baduda lomina ba kai kai ge sinida sidana bara yemo odis kai ginoba khanbi loba se moi tawri ba moi myam se tawri kai no ba tonga badana chali delhi da hai to kan gumba irang ama ho ni delhi cheng khani ha prime minister ge appointment gi ne adu gi ne adai gi ne na aduga taseng no ji pullaga le hele mo yang khai punna assembly manung da le ra kan du da lowe na badi kai ge ba ruling da pham bo ga su member ne ba house ki moi gi su chalu batra te phangam ta ba adu kai do ba gi mo accept to dream no ba si ha ro ga mi chang de khoi adum akhoi gi praja gi voice on thang ga pa khoi su mo na decide to we ba khara ma na mo BJP ne mo habi ni khara ma mo congress ne habi ne ba akhoi da du na te ba u ba do hai ba gi wa ne ba कोई प्रजा वारी में बा कनाम तना ते मोय मनung हाउस त फमी मोय yang khai do wa ba natte ha ba वारी से प्रजा मियाम ने थात्रा nga chingkhong ji ya ru ji ge mo so ba mai ke ichai su su ne khungang ga ni nupi sing na du da chhok tu hip ba meira pai ra ga ne mayam no sang lem do ne ba madu ne ba khoi na hari poti kari no man khali bu wakhal se adunagi kaisuna to moi committee tu da ngasi separate alai ba ma do to ba da as aduna ne harame adugi matang da moi kem tawna de mission ni wana te ba sidi huji ti am lura ba situation ne ba sai se moi gi akhoi na hena noi party congress to pi ro BJP to pi ro apun ba gi to ga iram dam se ka lo si I cha sing gi tung gi future ka lo ja ba ne ba koi na ba di future si udra ga moi ngasi pai de pham do kyam ko pai do no ha moi ngasi yang khai ngasi phami ba assembly no house to phami ba moi yang khai sibu chahi kya le ri ge ba chahi chupa chahi cham he le ri bra ba natte chahi ani ma khai bo yok selak tra ba de madu ba de kam praja du sin na le ye bu punam pendra ba ni na kari gi ba ha moi masen sumana langna ra kai kana do no ba लांजे खरो पदगी न तो ममांग चाहिए न तो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट है बतो मयाम की तारक तो पोतु अपन मन चटप kai kai ge habani da adu thil ga no habani khoina dibet dira adu da ka enta adu ki khangde ko praja du wa ba do madu ko biyo habani ba icha si bu ubiyo ba basi icha ba se karai chal ba hosi akhoi se boundary manung da ne ba phara thami se khita ke lan thok ba da kari to du khang ngam da ba pun si de ba ko ni ngi se mai kai mari pra phara thamba karai da yagi chaduna kai gum khongka ba khongpham ma hen to pom matam da atopa country ma lanjan ba juna ta bai sai gi state da mafam ang thong ma ngi doi na ba ni ba position na ba jik se si khallo ha ba ne ko na ba di si kari gi no khandi si bo moi kari no moi khali wa khal se adu moi na khalinga da bdi moi na ngasi pai ba ko li ba chokri do moi mapa mapu gi ne thadar ba pot na te praja miya masi sorok to tumi ba chingkhong chi ngai ba si gi ba chanam do madu na ne phaman gi ba chokri na ba se moi ka go no ba ko moi adu ka go no hai sini khani khu so ne hai ba hai to ba si kari to ko kap na to pai le te ba ngasi kai go ma mai kai no gi ngai ta mi chalo re su ma to to bi ba wahai wata man mo to sembi ba ai wakal da ai to champu po ma ga ai more po ma ga ha ga loi ma ka ban ma tem pang jabane ba koi gi mai gi mera na pang ba de ama ta gi silent na na han student jeng college ki to ba sat gi ko dum changi du ni education na smai to ham te lan ma to mo ga education ne si chana pang to pu ne na som ba le jaba po je si khatang ai na hu ra ga na mo na thopo to ni na tra ga na dam ka to ka ne ba puna mang na praja su voice to pa ya tra bra ba ko sa chum ba ha ba ya na tra bra ba moi yang khai dong ko ju seran tura ngang lai hai bra ba adu na khoi ngam moe ba akhoi na noi thagat ki po se akhoi bu nga phi sing bi ni hai da na khoi ki property nam protection to bi ni hai da na khoi ki life se property to ko life of da khoi hu ji stable oi dre ba ne ba ai ki cha du na khoi kai gum bam cha ba matam da lambi im lan jalo matam ho ji yang cho semai da chalen khalo ka kai no lan jalo matam tok tu ne ba khoi se tamaga mo ne ba kra da mang ki no kham mo ne body mo ne ba icha mari ki body ki buju kham bangam dri ba body ki anu ji kun ga no adum le phang da lai rin ne ba adu ki mong kai orang ngari praja ki sympathy khara kham bi ha bane mon ba ki go wang na lai ga no ba iche se question anda hang joge iche praja moina miyam moina iche yam emotional zu oire ado masim ai ko miyam gi emotion duni phajana understand tawje iche miyam na handak chathari ba assembly session sidagi habadare masi taragin thoi shuba manipur state assembly gi taruk shuba session ni handak ki assembly session si laka na mamang da assembly session phambi yo na miyam gi eu yam leigre
अदो हंदकती हंदक असेंबली सेशन सी दगी मियाम न करी आशा तौबीबगे इचे अदो असेंबली सेशन फमद्रिंगी ममांग द पीपल न कई एक्सपेक्ट तौवी प्रजा मोइना इचे अदो थंबियो अदुगा फंगिबा रिजल्ट सिना करीने ना इचे न उबी अदुम दंग थंबियो रियाज अखोई हुजि पौत ओइनदी प्रजा की ओइबा हुजि की सिचुएशन की ओइबसे करी गुंबी मते याउते न खले को मोइना ngasi खनै से होय मोइ बजेट की फंड लाकपा अदु अदा मोइ लोइ खनै अदुगा प्रजा की ngasi हिंगिबो पुंसी सिगिदी मोइ अमतन खनबिदे को अमना हारगा अमना तादबा अदु रोम द चले लै अदुना होजि पाउसु खनबिदे हेयंग मंडे से करी ओइदुनि सोगी नोंदम नि को मधुगी नुमित सित मतकदी प्रजा की खलगा हुजि ओइरिबा सिचुएशन सिगी खलगा पुनमकना मानरगा होनबिना बियु हाइबा पोटसिने खोनि रिक्वेस्ट हाइबो होजि पाउतदे खोइ उदेबा करीबु उरुगे ए सुन ए ngasi se decision se lawraga jiri ki adogi central force ki kaigum khara tawraga adogi akhoi ki center da haraga sigi tawba haba pot yamna reasonable oi ba phoji buji ki chai ba mai sigi burning issue ki yaw yaw da badong tawwe praja no ngasi bo ubuda कई की एक्सपेक्ट तो हुई चेना अंदर की ऐसे प्रजाना फील तो बुद्धि निको मियाम ना अंदर के असेंबली सेशन से फांग को मतंदा करम करम इशू खन्ना रखनी ना ट्रगना मियाम ने एक्सपेक्ट तो हुई करी नहीं मियाम ने एक्सपेक्ट तो बाहबु हुजी ओइरिबा मखोइना माइकै मरि चटपा यादना लैरिबा लैदना को खोइना हांजिरी चचरु बुजु जिरी सिचुएशन कैसु फावदे on ground कैसु फावदे मोइना पीस टॉक तौनर हाबा मतुं नेक्स्ट दिन डेट टू अखोइन थुंगो मतमदा दु मै चाइ दुनी अदु मोइगिसु यामना मी पाइबा पोत ले हवी माइकै खुदि मक्त मी पाइबा ले हवेबा अदुना करीगुम अदुमबगी एजेंडा अमतो हुजिफौ तौदेबा अखोइना खनजबदी मोइ पुन्ना फामिनग्रे को ए मोइ तोंगान तोंगान चलुबदु सुजिदि पुंजन खरबनिना तरा दुरि तरा लेजग्रसनोबा लेरिबो मोइ यांखैसिना अमत्ता ओइरगा करीगुम स्टेप अमा लौरगा अखोइना सु हाइदना लीडर ऑफ हाउस तुगी मखादा पुन्ना मानरगा चमिनोना अदो लौगदबा अखोइ लीडर दुना ओइना दुम यैथो लेरबनिना उपाय लेतरेबा म्यामसे कोई मेंबर ना थांगल पोजु खना बे यारगदी खना बदरकार लेदना कैसु कायदेना स्पीकर सुनिंगा बखोइन हाइदी माना हागे तौब ngam पोतो पुल फमल मतम दुदि मागी सु खतम पावर दुदि लेदना हुजिति हाना तोंगाना खोइ असेंबली से लेतरगदी स्पीकर की तोंगाना साइड अमदा लेयेना हाइरेको हुजिति लेरबनिना तारागी मतक कई मोइ लाक्तिसिना कई कदौसिगे अदोम द खरा चंगजन बियो हाबनेबा प्रिविलेज एंड एथिक कमिटी की हुजिकी खोइ निसिका द चेयरमैन ओइबका ममरो लोन देबा मागी खबर की कनो तो बदुगी दी वो थांगत ले हाबनिदा तारागी दुगी सुमोइ खन्नबदी याइदना लौबा याइ हाबनिदा मीना चाउना ngasi बौता थात्रा ngasi ngang लेरगा खोइगी यांखैसिना मोइ खन्नबा ngamदबे कइनो तामोनासु हाय सेकेंड मोइ केनो लेबसु ले हारे अदु बोरसु अमा बोरसु प्रजासि खितंग प्रजागी दमकता खल्लेको हाइबगी पोटो खरा थोनबियो हायोबा इसे रिएक्शन अमतंग ताजनिंगे जे हजे हंदकी चथरिबे असेंबली सेशन से अखोइना ऑब्जर्व तोबो कांदा ओपोजिशन की एमएलए मंगा दंगनि लेरिस एमएलए मंगा सी यम वोकल ओय हंदकी मोइना फंगिबो अपॉर्चुनिटी खुदिमक सिदा यारिबो मखै हाइतारे मोइ हौजिक लेरिबो क्राइसिस सी रिप्रेजेंट तौरगा हाइबा तारे मसी एड्रेस तौरगा ngang कोइना थेंगनै मपुंगैना मसी इसे को मसाकी रिलीफ कैम्प द लेरिबा मसीकी खुदोंग चादबा इवन मसीदा नोंमै कापनबगी खोनबगी अदगी प्रजा मियामगी मिकअप मिराव खोल मैम इशूसी रिजॉल्व तौदबगी मतंग प्राइम मिनिस्टर चलगा वा हाइबगी मतंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैम रेस्ट तौवी ना अखोइना उजबा एरिया अमनि सीमना सीम ओपोजिशन की रोल्स अदवाइदा ओपोजिशन एमएलए मंगा सिना यारिगे लौब्रा हाइबगी इशू दुमा इचे अखोइना उजबा अमा लेरे अदना कलमरोम मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मुका हाइबगी इशूसी रिजॉल्व तौनबगी नमक्ता मा खोंथांग मैम थांगतली अदगी देन अखोइगी सेंट्रल गवर्नमेंट की मखादा इनिशिएटिव मैम लोकल पुई हाइदना मा की ओइबा विजन मैम अमसु पिरि एंड अबव दैट अखोइगी जिरी बामगी ओइना पीस टॉक चथकीबगी खोंथांग अदगी कुकी एमएलए अनि उनरुबगी वाफम अदुगा कुकी शेस उनरुबगी वाफम मार्क असेंबली फोंदोखिबले पुनमक्सिना इशूसी रिजॉल्व तोनबगी खोंथांग अमरा हाइबगी वहंगदे चीफ मिनिस्टर थमिबा माकी तोंगान तोंगान इनिशिएटिव नि हाइदना थमिबा वाफम मैम अदु ओपोजिशन की एमएलए मंगाना हदकी अखोगी असेंबली सिदा लौखिब थौदा अनि सिगी मियंग दे कमाइन उबी जी मिंग सेंगना हाबदा अखोगी गुवाहाटी दा चलगा नि उनरुबा अखोगी नेक्स्ट दिन दा मोइ कई प्रेस थोलके अदुना दुम यारे द चट्टी चट्टेदना ऑपोजिशन लाक्त्रो अदुरेगी जिरी की तौरे पीस टॉक तौरे हारगा डेट 1 द पीस टॉक तो इन डेट 2 द कई दोगे बा रिजॉल्व तौरे देना अदुई तादि करीनो बखोइना खनदोय वखल से करी खोंथांग नो बुजि लौरिसे चटलगा तौबसु गमदे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हमने ना हारगा जिरी द चटपसु गमदरे मोरे चटपसु गमदरे चोचांबु चटपसु गमदरे कांगपो बि चटपसु गमदरे सेंगमाई लांजन बसु गमदरे होयुजी सी करीनो बखोन तौदुइसे अदगी ओपोजिशन की जो अखोई प्रजा की खोलावने थांगती थांगले तो मोसु केमता मसागी पावर फुदो पसु गमद्रे
हाइबदि मोइगी मी दु यामी यामदे दु मोइना दु मेडिया दा हाइ लेरम दा हाइबम थोपदि हाइरि प्रजा गे पाम्बा हाइदि हाइबदुम तौगदब स्टेप सिदि अमतंग कनो तौना ngамद्रेबा येंगो बसुम येंबियो बसुम थात्रा अखोइसु हानदि लोइमा फरंगनि था अनि अहुम दु बाउते अस अखोइ मोइ अमिसाना का हाइरमद्रो 15 days की मतुंग दा लाखे कायनागा कन का लाखिगे मधुगुंबा मयाम ओइद पादबा मयाम दुगी मखादा अखोइ प्रजा जे कमाइना हिंदुइनोबा सेंटर की वास अखोइना ताबा लैयै ngамखिद्राबा प्रजाना अदोगी अखोइगी स्टेट की लेरिबा सरकार पारिबा और ऑपोजिशन मोइगी वास अखोइना कमाइना ता लै ngамदोइनोबा ngasi बाउता एमपी की प्राइम मिनिस्टर उनबगी पुन्न लौसेसु यादे तोंगा तोंगा चेलेमो हाइरि ओइद पादबसे तौबिगनो हाइबनेबा खोइना हाइबने मीनेबा सिरिसे ngasi सु हाइरिसिनेबा सासन नतेबा सासन संबसिबा बाउता मिदि क्राइम नेना अतो अतो स्टेट ओइतादिना हाना एक्शन लौनरनेबा Okay. Thank you very much. इचे याम नोंगाइजरे इचे की पेंदबो खोलाव मयाम मा अखो मियाम रिप्रेजेंट तौर थंबीगी बने न खनजे आई मथंग जे ओजा तोमसा द लाक्चगे अखो लर्नेड निखो ओजा से ओजा द थमजनिंग मुजे मपुंग ओइन हौजिक डिबेट की वाफम अचौबा मख चीफ मिनिस्टर ना इन्विटेशन और चैलेंज अदुदि इंटरप्रिटेशन सिंगदुगी मखा पोले अमदि ngarang thamgre डिबेट से मपान द तौरगदि मदुगी पाउखुम फंगोय अदुगा असेंबली द तौनजी अदुगा फैक्ट एंड एविडेंस मयाम द पुथोगा ngangnजी हाइबो वाफम जिनि चीफ मिनिस्टर ना थमगे वाफम से हौजिक मदुगी पाउखुम मोइना मुका कांग्रेस की डिप्यूटी सीएलपी लीडर के मुका डिबेट तौजी तौबगी मफम मदुगी प्लेटफॉर्म द पिरो अदु ngaire हाइबो वाफम म लाई हौजिक लाइबा इकोगी सिगी डिस्कोर्स म हौजिक लाइस डायलॉग के मसे कमाइनो उबियो जर में यंग सी मतंग दा आइन हाइनिंग बस हौजिक मोइ से तांग 33 से मोइ रोइबा नुमित ओरमदो माले यस होय हौजिक हारिबो पोतु फजै चुमे डिबेट हाबिसि अको असेंबली की फ्लोर द तौनगदबनी असेंबली लेरिंगदा सागी अखोगी पेन दना दिगे अखोई मनुंग द वासे हाइनरक तो फाइनरक प यादबदि की मोइ मपान थोलगा मोइ हाइबो ओरमबसु या अदुमाय अदुने नसु खल्ले अदु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नसु इनवाइट तौदे आमदि फजे दो तौदो होजि मतम लैगिद्रा हाबे पोचे मसिमति खर लुरे अदि अतोपमना ओपोजिशन की दिगिसु मसाई मागे थांगत के मोशन से पुथोपी दे हाइबे पोदम लैरि अदि मोइ रूल माय लै जरंगनी को रूल दि मतुंगिना माय तौ जकने अदुबो याम लुबदि ngसाई ga khoge ko इसन हाइगद्रा सना हाइबिरिबो पोचे दे मरोइबो खर लैरि अखोगी मोइना असेंबली ओइग्रगा उचिकी खन्नरिबो खोन्नरिबो जखोगी प्रजा गे करी याउरि गा हाइबसे मसिनेबो याम लुरिस हौजे खोइ म चत्प यादे हाइबसी खंगनरबनी को प्लेन नतना चत्प याद्रे हेलीकॉप्टर पाई अदुसु नोंग चुरगदि यादे अदना हौजिकसे अखोइदि याम चाव प्रॉब्लम ले अदना साइगे अखोइगी प्रजा मयामना प्रजा की सेक्शन अखोइ इसा यावना डिमांड तबुसी हौजिकी सी नत्रगदि प्लेन नत्रगदि मपान थोप यादबगी फिबम हम लेना प्लेन की भाड़ा से कैटेगरी खरद हंदबियो हाइबसी अखोइ याम कना डिमांड तवे मसिगुंबा प्रजा दे हेक हक्थेंगना कानगदब पोसी हंदकी असेंबली दा इदि मदो मपु पुथोके दब्रान खले मदो पुथोकुम थोय अतोपमना लान मरकसिदा अखोइगे पीडीएस के हाइतारे को चेंग फंगदबगी जगह खरद एमएलए यावना ngसाई गे अखोइगे कनो चतखिबो को अखोइगे प्रोटेस्ट तोगे बताय मसिगुंबा आइदि ngसाई गे होजिकी लान मरकनि अखोइ प्रजा जी हिंगबा मदि चंगे सिगुंबा यामना अखोइदे हेक हक्थेंगनबा पोत हेक फंगदबा अदि नहान याम नुवाइतबम नको कोक्तादा साबा रिलीफ कैम्प हाइगद्रा ngसाई प्री फैब्रिकेटेड दा इसिंग थुमजले हाबि पोदम को मसी इखन खना बिदबा अना हजि मिसिंग कमाइ लेरंगनी से याम अवाबा मसंगने अदि मुनहान होय असाम राइफलगी कनो अनि बटालियन अनि लोकथोकरे बटालियन अनि लोकथोखिबदि किसु माले ngarang नहान आर्मी का बीएसएफ को न चोचामपुर रोमदा कुकी के बंकर ठुगाय हाबसे सिगुंबा पोसे अखोइना खरा हानजन्ना को खरा मपुंग फान बम संगे हाइदि ngसाई गे हजिकी को होय मोइना प्राइम मिनिस्टर उन्नसी न हाइबदुसु उन्नजसनु मोइगी को तोंगान बो वेम पुथोकसनु अनि गवर्नमेंटना उन्नदनबा सिल्लिब्रा नत्रगना मोइ उन्नगे यादबदि मोइ यारोइना खलिब्रा दुना मोइगी तोंगान बम ओजसनु अदु ngसाई प्राइम मिनिस्टर याउद्रगदि अखोइजी यारोइदब्रा होम मिनिस्टर याउद्रगदि अखोइजी यारोइद्रबा मोइना पंगांग ngangi ko sumai tawdana akhoi floor of the house so aimondagi kaino lokthogrena adumaksu seng hai ta de dusu yam lugo podamani sagi assembly ki floor da madumaina hai gi bhai basi akhoi ain gi matugina kari lakate ke habe posu leire te atopam na han yam
ꯍꯥꯏꯒꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯨꯁꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯅꯦꯀꯣ 29 ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ khitang ko parjada khitang hena mayek senghanba ama sangnge adu targadi honorable chief minister na haribasi khoi Manipur praja singse center na tongan ba mi am yenge ain da leitaba haidi chatna daba extend tawdragadi madu chatna dre na logne ba extend tawdro potom sum chatna hale haidargadi Manipur si da center na ko de supnam sasan na ma tawrabra haibagi mammi se honorable chief minister praja da phongdokpra maduda khoi opposition singna kari kari haire adu targadi khoi na yamlu bo ne base honorable leader of the house na madu kano da thamak pa haibasi ko sagi marei na tabada ko kano de adu tarada toy oide ngang de habu wachi na tab on kano na leader of the house na su sangdoktre adu bu su satnari haibu ta targadi rule of law gi wang da leiba potam oire masigi pochi ko floor of the house phongdora bani na khoi praja sing sida pining ba message karino praja sing kari to haibno haibase masi am lubam lae asam rapalna lan hore ba kuki da mi chang changi haibdongna ngasagi ko center na ngasagi khoi kuki da mi chang changi na haining ebra masi taseng na hai targade hayeng bo ba ki manung da masi clarification pi hogdragadi mai di madu khara lo gi matung ina madu akai ba lakatra en khali maram di kaino da madu proceeding je moi di record to bu maliko tawi ba ada no na keno na record to bu ni wai nungai te bising je ada su parliament su dungai adu lokthok piu ada lokthok piu haineri ne on record to madu mak ta gadi ekoi gi Manipur gi history da akoi gi ko legislative assembly gi history da madu am phajada ba mai di lai gi na khale masima leire adon hojik si koina haini bse koi lan si loisandabadi yade khoi sumaina koina wana leibasi sungai yar khoi gi Chochampur gi yumju hongjindaba yaroi mori chu hongjindaba yaroi Kangpokpi su khoi changdaba yaroi haide khoi tanthoreba mitei myam tanthoreba poche masi soidana madu chang ngam thoi admai tawdana tampak tagi moi tan gi singchu nongmontra nongdri moi soidana halakhum thoi masi kamaina kari tagade ge haibu pochi ne khoi nei na desi jiri da pistok to gi ba masi government gi am chawba aidi achievement en khale madu nongalaga thuwai ko thuwai jasun maram di kai no da makhoi gi di thuwai ba da natana makhoi gi di mitei ga wari saba ko peace ki matang da wari saba da moi akan bu cherak pi ge ne hairim ne moi ne advocate to bukat ne khaktani adu da soitru mi je ngasi kuki gi site gi nongmai makti kaptri hatu makti hatri sige matak se da honorable chief minister the center gi sukha yaung modong male moi ne yam kan hona dana keno gi khoi gi Mizoram gi chief minister si han mo gi mediator oi bido yaren haire ko hoi mediator oi bisi sumra lambra habdi gi tongam do question ama chakraga church keno gi Mizoram gi ko khoi na leader ne na khanjeriba Mizoram gi chief minister na Manipur go menga wari sanadana khoi singma peace process ama da purak na ma so saru gani kai haibisi da kuki jo kangbuna ma ngasi bokti boycott makti tawriktri tawum thoi tasena ta di moina pi ultimatum gi matungena tasena ta de aina ubu matam da di government gi su yam hai singna masagi ko kano khara mai su khara ko pu khara ko chatrangi pu khara kang bu mal he basi mamdi kaino da masagi kano asi hek tawru matam da masagi khoi ko aduga hoji atopam na hoji thado kang bu se wa yam kan ngange ko adi mo ngang na han se khoi gi kano da Delhi da tawu matam da masagi ko paite ga kuom ga sajal me haidana masagi ko poche mayam lai ba adi mun han mak akoina paw hape phangwa matam da parlel da tawriba singdo akoina tabda kai na moi maseng kapna ri na hada adoi da leba mi sing na hada moi gi hana leramba khun sing se lan yaw ga de na lan yaw ga da bagi nong ta la ga moi nong mai kapa bani haidi moi lan se yahon na ba mite gi matate lan yahon na ba sin mani madu da yanar taran taw na bi pawum si lai sumra lambra di khang de khun spot salu dong ni na adra sisu kanu ne ba sagi akhoi gi tawriba pochida sagi akhoi kanu hai tare ko mai ikpa hai bu ngasagi adu ne ba mai si e kanda asu mana kaino ara mana kaino khanga ka de ne adu ozagi ofum doga rede tongna aina wangam nang thejan ninge ji oji ozana thambiri ba mayam je
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯤ ꯎꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯔꯤꯖꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯎꯖꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯊꯥ ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯒꯁ ꯌꯧꯁꯜꯂꯦꯀꯣ ꯀꯨꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯅꯍꯥꯟꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯆꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯟꯐꯜꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯆꯪꯀꯅꯨꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯅꯔꯒꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇꯒ ꯄꯪꯂꯥꯡ ꯂꯥꯡꯉꯒꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 361ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯤꯠꯇꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯇꯤ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤ ꯇꯦꯛ ꯏꯟꯇꯨ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯤꯠꯇꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯨꯗꯧ ꯂꯩꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯗꯅꯀꯣ ꯅꯪ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯝꯕꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯄꯥꯔꯄꯤꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯁꯤꯒꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯉꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯒꯠꯇꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯔꯄꯤꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯤꯡ ꯄꯤꯟꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯨꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯅꯦ ꯁꯣꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯗꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦज ꯑ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯔꯤꯖꯣꯜꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯔꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯨꯁ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ within the opposition and ruling adagi then amaga hojiki crisis sigi magi sources natraga masigi causes yengakpa matamda confusion mayam ama leibigi area mayam puthopidi swaida aina lakseni ngi hoji assembly da leiriba aikogi assembly gi Manipur legislative assembly gi members sing sigi marakta confidence ki issue ma leibra habasini between the ruling or opposition or between the ruling kari having indre haje ningre li kanu ko na haning budi ko leader of the house mo na ko ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯦ ꯂꯨꯕꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯀꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯟꯊꯍꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯅꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯁꯦ ꯀꯜꯂꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯅ ꯐꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯆꯂꯥꯏꯔꯣ ꯌꯦꯡꯅꯔꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯍꯦꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯣꯠꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯈꯟꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯟꯅꯍꯟꯕ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯊꯕꯛꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯑꯃꯣꯠꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯏꯟꯖꯟꯅꯕ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯍꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯔꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯕꯤꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯩ ꯑꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤꯀꯣ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯛꯇꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯈꯨꯟꯗꯥꯛꯄꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯆꯍꯤ 100 ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯁꯦ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯕ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦꯀꯣ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯕ ꯍꯩꯇꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯀꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦꯕꯀꯣ चीफ मिनिस्टर याद है कहीं नैनजेबनी 1 मिनट रेस्पॉन्स लौजहोगे हजिक ओजाना थम्बीरबनी मरी लेननी हद ओजाना हजिक है मणिपुर चीफ मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस मेंबर मैम इंक्लूडिंग ओपोजिशन की मेंबर मंगा से लौब चंगेना मरी लेना है इमा की मेरा हद असेंबली ममांग डिमांड तौखी अतोप लुक खर यावरकांदा पब्लिक की प्लेटफॉर्म सिजनरकांदा याम चाव डिमांड तौकी हंदकी स्टेट असेंबली सिदा रूलिंग ओपोजिशन अनिमक की अखोगी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लौगदौबनी अदुगा मणिपुर की हजिक लीडर ऑफ द हाउस लेरिजे सपोर्ट तौवे हैबजे मसिगी स्टेप से लोइनमक सपोर्ट तौवे हैबगी वाफम सिमा अरेप अम लेगदौबनी हैबगी मदुगी फेरेप तो लाकदौबनी हैदन डिमांड तौकी ओजाना हजिक थंबिरो वाफम सिगे मरी लेनरपगी वाफम जनी करी हैबिनी ओजा खितंग तेना हाजेगे अदुगदी खितंग खेनरने आइनने टेक इनटू कॉन्फिडेंस हैबदी कैनोदा हजिक माइना मसिंग थिनरगा आइसे मयामना यारे हैब नतेको हाइदी लोइनमक टेक इनटू कॉन्फिडेंस हैदी कैनोदा वारी सानब ngambagi वारी साननिबी वकल फुंगदो हैबने हाइदी थाजब थंबियो हाबा ओपोजिशन की लीडर से टेक इनटू कॉन्फिडेंस हैबदी कैनोदा कनो अखोगी कनो से लीडर ऑफ द ओपोजिशन से अखोई कैबिनेट की थाकनीदना याम चारो पोदमनेबको मसिदिसदा जायगे अखोगी को सुमाइना कनो प्रॉब्लम हम थे हम सबना है कनो बाजपाई की मतमदा ओरमगनी कनोदा अखोगी कनोदा अखोगी न्यूक्लियर डील तौनबा मतमदा कांग्रेस के बीजेपी से पुनगेबा मरमदी कनोदा मसी नेशनल इंटरेस्ट ने पुल्लेबा इंदिरा गांधी की मतमदा एटोम बम को पोखाइबा मतमदा बीजेपी ने सपोर्ट तौवे समाय तौना मसीने अखोगी टेक इनटू कॉन्फिडेंस है कइनोदा लेबा के अरुबा वाफम लाको मतमदा ओपोजिशन रूलिंग खाइदना ngasai punjannabase समाय तौना अखोगी मणिपुर से काइबि याबगी पोट लाको मतमसिदि punjannabio haibani da atu bakte ne aina hajabe okay so thank you very much ai mathang ji congress party da lakchage congress da lakchaning baje ai couple of question lejere oja ahan baje khoi oja tomjana hojik thambi ki wafam manipur ki chief minister ne assembly ki house da phongdo ibaji indirectly hin tauri with a message अदुगी मेसेज तो कांग्रेस ना फजना अंडरस्टैंड तो ngamdrabra हाइबे की wahang ni kari having ta adu makti mande koi bar council kanu association के president okay cheng chum thok yes adu makti nati कांग्रेस सु खंगे हेबा अखोना हाइजबदी प्रजा अखो म्याम जे पुना खंगमिनरगा अदि को अदुना खंगे अदाना खंगे हाइबे नतबा मेसेज अमदि पीरे पीरबदिना कांग्रेस चुम खंगम मसु है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की दे खंगतना अदु कनो हाइदि मी सेक्रेटरी तो जारी सिदि असी योंना दे हाइगुम से फतबा लेबा मदि कनो दा मी फतबा आइदि ए मो मी फतबा ले को कनो दा कनो फलांग नपगा तारी को हाइदुनेबा कांग्रेस सेक्रेटरी नम फमजे हाइसे पोट खर खंगमदि हाइरेइने बा ओके ओपियो हाइबनी ओके ओके देन आई एम कमिंग टू ओजा दong लाके ओजा कांग्रेस चुमना बु खंगम मसु लाना बु खंगम मसु कांग्रेस सु खंगम बय आइ दु मेसेज हमदि यावरे करि हाइबनी kasu lana khaningai oideda message do loin yaure do secretary famje haije koi kanona bar council ke president adum hai do loin kupe makhata chathara roi haidare ya secretary is very very important ko mayam khangba ya ba mayam da haidok ba ya da office pai bisi ot lonari ni secretary abam laigini policy is the secretary ni na hayeng luare kan da pangthok luare kan da itihas hoine le boi wane ba ai subchala ga matam je am laitram ni na अखोइना गवर्नमेंट से पाबसे आइडिया अनोबमा रेजोल्यूशन के प्रोटेक्शन के मैम की लापकादा कंफर्टेबली लोक्सन बम चागे मखोद याम कूल डाउन तौदोने आई गसाई सोरेसना हाइबदो होय ताबदा खांग ngam हुजिके लेरिबा स्टेट ऑफ माइंड सिदा अदो आइना वारक वाले हाइबने चई वाले हाइदो वारक पैदा हल्लमन वारक वाले हाइबदुनी मखोय की बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन फजना ट्रेन तो बिबम चागे बांगांग से बायलन नोने नते ओके सुमना अखोय हल्लमन होइना हाइबनी अदुगा नो आई पॉइंट अनि खत लाके अखोय के हुजिक के सिदा तमना फिबान से सेमगलप दरकार होइबा मरम से सडनली बांग पोखाई थोखरमनिना
फिबान लाक्शन बम चंगेबा कोई बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हाइबदे याम तपना फजना याम जन हाइगरे को गवर्नमेंट तौबम तोपसे कसai सुरेशपु थेमदबा मासु फजना हाइनबा मा अते अते ऑर्गेनाइजेशन सिंगसु वा चाइथोक्तना होनबा पुनम पुनसल ऑपोजिशन ngangi बदुसु मीडिया न ngangi बसु पुनम किलरि मयामसे मोय तासना बम चंगेबा रूलिंग नि हाइसे अखोय मोय के दमकी अदुगी प्रमाण दे अखोयना कसai 29 फरवरी 24 दा can say house ki resolution passed over the equine support to see a quite support the rin. See, when I do put a private member resolution, Manga say Yaminasi Harisizo, Magi power hapni. See, my power hapten opposition haprava. Nothing. My power happening. Say Mr. Power happening. I do the Kanga doing or was a house unanimous way, Harisineva. I do the house ki wada the Prime Minister Kanagita doing. Yun Magi Hongi Bivanga Piba, IB Piba interest, take the Aduna logo doing. So I know Unagani, Maswedam interest like any Kaleva. Money President Mamam like Reva. I don't know why he Ani Subda like IDP Singi. Which I'm long time is IDP relief came to Lady Mayam Chigi, Punsi Sineva 70 more 70,000 than Nateva. I do give very free the lady, but Mayam to Yauriva. 1 minute is it. I don't Mayam Chigi Puning the Luxon Mumchang. I don't know when IDP more live properties, Punamangang, Ekam CMC, Harris. Monday, government pile was in the Hanam to talk them Nina, Mana Kangbo Mong that was in Natabada. Hak oina tan ba ba magi dai tan ba ba ek am sembir ga de adusu khar protection pidna sarkar na moge dam ta khalli ha bisema khangi dana adu ko maina koi village volunteer forcing so no modi soidana koi masi kano moy victim tar kani ha du phari du ne ba mar amada adu mayam law budi khar di nem da gre hujum no me ka pa hore mu thok ta yaro adu si mayam se lakshan ba kano government na peram akoi ba mayam se lakshan ba mjange ba Mahogi missing you, Bevarley and Chanaba, Hoi opposition the Su, my etiquette Pavataidna. Say, Hogi Elopina, leader of the opposition, house the Nambaganda, sometimes Hogi speaker gi, Siardagi, Hogi, Pointala Oka and hype time. Miss Sizano is almost Dr. Eramlo with the 3 years and Yam Changi High neighbor. 15 years prior, 5-6 doctorate word of experience, voluminous experience, 100 doctors, Dr. Lobugi Migi experience later, Dr. experience, and count the never. Adogi, Bevark, what put on Marmak the Prajana, Hainaba, Queen Darib Nico. Adimam, Dogi, image the acquaintance with Hex Homing Bar, cannot over the Rang, Conrad of the Sound Harry, Holy Mam, Bevarn Bar, one of Bas Hamasi, Sarang, we have to get 2 even at the neighbor. Pasimam, the Tassan, Matose, Jimmy, yeah, a question, Madam Director, but no question. A couple of questions on Pukalaga Hangera. I can agree with my because we relate to the assembly, the Manipur Minister number in the Congress at Tambaze. How to get footage to the Mura number 1. Congress na like issues, a crisis sigi situations, Chinaraga. Situations exploit away heaven. Mapu in the Prazada instigate away having you from as a Yaurivas. Masima. Aduga, Karigumba Congress na Hypatare, how to put together winner. How is the Congress na government by Targadi? In such a situation, Congress na Kari, housing lady films that have better. After Chahima Hinjalaka, housing lady films that Congress na Kari step logo they have a Wang Masi initiating address to Biromo. Aduga, Mapungina, I could manipulate minister and Fonduki, what from the pragmatist politics key. Matang the Yam Kana Assembly the Hanjin and Jintam give a male. Congress na high river Mayamzi, Yam ideal version Mayam de Tamia, but in practical winter, Bokan the Yataba Mayam Legani Haidana, Manipur Chims and Hanjin and Haki. So I see the Congress Party in command Yingi. Examples in a high givers among the I could really came the lady in Mets Mayamzi, away with the Hanjan and Guinea, Hibagi, Pochetabu into Torpa, Yam Luigan, Hibernating, but Tobia Bayadaba, Yam Lega Haidan Manipur Chims and Assembly floor that give a evening. Congress na power the later Madi Kamai to the Hamriba. Yes. Moy position da. Why the Tomo and Kaleb? What simple to the Komi? Tony Islet, Maram de Fina Ye Hanzana and Bakantana. Told them I am Matam to ready Makata of the lap never. Sampana Haraga. Sarkar Pai was in the habitat. I don't know, must talk to a toy the Portmoney, Sarkargi intelligence matic channel, Bakanda, Sarkargi forces my person, season at Tokanda, Sukdok toy. See Prazana to Bunate, Kolai Piraga, Zali wishing to the Tobuneva. At the more ground to 500 the Crisis result to no give them to the Kong. Crisis result of the Jaquina Hariba Mam, Jedum Sabinase, Vadum crisis result or Kanim. Mapan Pazan Bumsang, but I talk Reba. I talk with a Praza Sing, Kolai Paiba. Hojiki Iran je topi mapung ba perpetrators of a crime na sige thoi ba mayam sige dai tale ba missing do phajan ba sing ngam dre ba
aduga masida MLA tarana chongjallaga mohoi mayam ga punjallaga thoi ba katana violence is the yausandana hero sarak bajijo sarkar na punish ta ungam de ju achu bamne adudagi encouragement moral encouragement perpetrators mayam duga timam semdo khre ba jen masakan ba kulai paiba mayam du muk pa kan praja acham ching du kai do ne aduna mojo follow tok dam ne maram de hingna ba haiba de follow the way praja gi way to chakhi gane ba aduna praja sing de moi masa defend dawna ba du yausan gi boi wani Congress le madi khoi han ju hai gan mi thoni ai leite maram de framework agreement hujiki su tawri su Congress ki matan da finalize tawri na bayam hoi chen de na kho adu my ground rule thugai dana phajana monitor tawdar ga di kasu tawroi ba khoi mislead taw bam yawe first term of this government ko adu 17 22 marak se ching tammi mot kheno leitre kaisu kai ba leite ban leitre blockade leitre na mayam harau tayam bagi season mo wi gi ba chahi manga se season ma ai batai ado tawkhibase masi perpetrator singduna misguide toru pu thim phinduga da moi grow to thokre moi mapang kan thokre adu dai de sarkar gi IB gi network pun mo su kai gre government chalai bu su go to village lambak da loisan gre office to linga ga phajana thabok to oi mo ta go to village go to hills ana lambak the governance loisan gi akoi haidi hai gi na ina chu no ma discussion award hai gi adu ina loisalak padai gi point am ta hai jage instigator gi ofam do CM gi CM na Congress instigator oyen hai be ofam adu di charge to ro na khoi da kai adu di FIR kano to ro na file to ro na khoi ma thakta Congress ma to da kisu kai de we are ready to face it okay kaya makada bi please conclude aduna sampanna haraga hujik lai ba mayam ngasi je am productive discussion amoi am ho bda khoi khara se haib dai sure se khara su akhoi ge yeng bda chongning bo phau ne ba ada isu khara dum ahal mo ye bage chai wale khole haib didi ai ahal mo ina ma warak ba haib ni sampanna haraga adu tawre adu khoi se kanu su khoi ge imagi meira ge leader su ma adum sauning ba haib dai hujibu sauning da kana lai ge lai ba volatile ho bisda khoi ge bar ka association ge president asu flight tang at chat pai se sarkar na du su khande flight se fix re amadi lai ba phai dana aina han kano jiribam chat badana kano se imphal da gi jiribam chat ba jiribam da gi silchar jalo imphal ak pa se lupa lising nipan mo khai lawai same flight chena na agar tala chat ki duna lising ho khai ga tan same day ka puche silchar de leban imphal le ma agar tala chaki de ba agar tala for chathuk chajin to bom dai dina adu ne ba to agar tala flight chi maman chung hung di ho lising hung gi mathak sa chu chat adu ga silchar sina sogi manipur gi valley gi adi guwahati ga kolkata ga tawri se suddenly change to bai dai masi मैम जे रेगुलेट तब बंदी चंगे सरकार से मतलब पोचे पुसलक याद्री से मसीना लेरंबा केस रिजर्व कई अयंब लोइनरे 60-75% ऑफ द फैमिली से केस लेत्रे होजे खुद पैसा लेत्रे मतलब पोट योनबा योनथोकबा याम थिन सोए ऑनरेबल CM न सो अखोइदे अदम हाइजरी दुनी resolution house ki private resolution se tawra phajan tawsi hai is still we are ready even adu gi damak tari walk out tawri se aku je khange prajana kari hai ge de se adumai thamchon adu da aku ki yam tena ka ga de ya loge masi ma hangudra ga yam nungai ro da aku congress ki wang lo je lai ni na ngasai manipur gi hanagi ex chief minister adu ga loina na deputy selp na jung an tham gi baje yes ngasai private member resolution pukhalak pa je pukhalak pa aku gi baroi da purpose prime minister ga discussion tawse ha bagi khongthang am lo golak pa je masi initiative mo import pa je masina house ki dignity the so e mo na wa out over na tragana boycott over sina but we are doing it for the interest of the people and have a house ki dignity so e tawdabu but akoina public interest tawri ne have gi masigi interpretation se kamaina lobby congress na ka masim dun ten kumbiram house this hokpudi laite dignity handai na hai no adu di pa hai but aina quote of zabane akoi former chief minister na su palli aduga deputy CLP na su palli mogi press briefing da house dignity so ai se house ki magi respect pi da mayam na house ki power and function mayam do da la na sakhini hai be wane ba aduga akoi na walk out to most decent protest ne almost silent protest ko mini ma chi adura adai do di na kanani ke charge di honorable CM na jo hana hairam ni na
am kana elaborate taro house dignity sok to dudi it best depends on the judgment of the speaker ko okay thank you very much okay thank you ai mathang ise sura da lakse ise da lakse yang base che hojik si issues resolve to na bagi damakta different steps ma am local e habagi poni to madu yam kupna comprehend toba yengba khar changi hadan oja tom jana thami ai khoi manipur chief minister na asi step mayam locally madu step to somehow ai khogi deny to we aroi madu gi mahi khar khar de dum cha da dinate haibagi yam positive note amadi piri iche yam closely issue je horpadi hona hai tare actively yam the vocal oina and then on in all front hojik fauzi sungsuk thada na yaurpa ni khoin uzari je ada iche gi miyeng da oza tom jana ngasai thamriba yang ne ingna tapna ai khoi nakoina na tongan ba area mayam am pusala kanda ai khoi gi thamakhriba point je kamai observe to bi je se yes kang da khai du se kari no se gyal ta selak tare hoi jiki haiba pot ta seng na madu gi system di ha na khoi gi first ko seng na da sigi lan se metri de hobo se district wise su loi lo shelam ba bot ne ko madu da khoi central force asam lai phal fa fatta ba loi ma so champur haiba sida asa sector lai rim ni ko battalion mem lai rim ni company lai rim ni loi mak ta madu gi matam du da tawraga di akhoi na su trust to oi ga da ba adugi matam du da pukta do ga huji 15 months ra kan si da ko huji harak pasna di ta seng na praja de trust to lei treba maram di center na khoi bu yam nusi du ha ba se dum hai da na lei re ko nusi hai ra kana kai akhoi su country fight la ba to ri se changai ha ba wa da na tro changa ga di center su moi ka no nga ta ni ko khoi gi moi party ma sen nga ta ni adu eta di on khoi prime minister marin modi na su action se dum thuna lowe ba mi ki country ki di damak di ma yam na thawai yawe ba adu ga ai gi isai akhoi india akhoi manipur india natra braba khoi se india gi fivan da chandra braba adu gumba yengang ta ba mana yongu matam du da khoi gi metri ye hopa matam du da train accident ma thoki bane ko june july or ngane exactly di khang dre madu da di thuna condemn ga tawe ba akhoi gi na haijara non jara ga yam ton jaba ji ba gi type ta hinga ba adu tadi huji akhoi na karamba ground no praja na trust to ise matang du da india ki prime minister narendra modi na manipur da lakpa je kadai mu yam na maru ye ne khan be chena ma state wise ki oba mapa hamba da haram dro akhoi amu moi gi piri ba stable ma'am du su akhoi huji ba confused da loi lei bane ba ama mungang center da fami ba moi gi acho ba kangu du na oi da pa da ba haiba means moi mong da buju adu deserve to bangam dra ba khoi poch bu kari no haiba khangam da gi type ama to ra di praja khoi di karam background no to the center na to hai bas bu karam background to gen khala ga din halo home amit cha gi makha da ne central force lai riba man se khoi gi matam du da khoi gi governor han huji anisa weekend na champu chapa matam da hydro mapani mi changa pone du ne hai adu matam da action ta hobadi huji ti jiri bok lok sala bane jiri shanti bane lai jare me ba kan mafam bane ba adu yok sala bane ba adu tari huji se akhoi na karam praja na karam ba dano tha de se state na kamai tha do no center na akhoi huji pok ta tha be gi pochi wang ba dum lai ba hai ba di du matam da loi hai gi bna tro kuldeep tu na khoi gi security advisor tu na tro ma na cha se pu matam da ma na chapa matam da su da mai ke no dum leram dre na hai ba pon ma na su yaw gi dro du da madu matam da tau ga da thabak mayam du na tau dra ga hujik ta da dile mele da si tau re ha ba du karam ba khoi na kai no tha ja du si khanbi obri yas nang su sum khanjo praja moina iche ngasai oza tom jana thamgi bo wafum da manipur chief minister se haidok traga jo mapang yam solabra magi limitation mayam am leirabra center na mangonda haibatare mana to bungam bagi area mayam am da mapang solan bagi adugum area sing leibra na ngasai hinto gi bini kari habini gi che to adugi botang du ne khoi na su media da kai da hangi se khoi gi CM ma state amagi CM ma oiraga kari makara background da mapang soli no kai do rage kai no khoi na mamang da hanga ga mayam na saw gi bu ko akhoi di cham da as a praja ma khoi da haiba ne ba CM haiba pose mai gi state ki mai gi protocol mai to ngam se state ki lejerim ne ba masi leader ne ba hoji enemy oi ba su ki su leader ne ba ma se adu ki power da kamai na som do no sine adu ne ba khoi ni am kan khang ni se center su moi ni center da na atop ka party na leire haraga di ko lauthok pe loi to be ba huzik ti center du ko support state ki chief minister si da power dikhara ga nang si tokson ga dan ni ya da bu di ya de adoi demand to re su mo party ma se ne ba
kari no phone yeng do kam background da khoi kai nu ba to du se du ne ba khoi da kan na hang jara ga to se ma ne kamai na pawa so le ha se hai do no ba kari gi da mak ta pawa so do no se ne mun na khoi praja so khoi ju khat me aba khal ga kari no pawa le tre pawa lo tre state si da meongu district wise da lo shala go da lo so lok da tha hum mari da lo sang da lo hujik da a yo sala ba mai kai mari chat ya da ba jiri chu cha ba club da pawa lo le tre hai si kari hai athra no ba son ba mal ha se khoi na du uru ya de ba सोल लगन करी की सोन बा अदु हंगंग ताबन प्रजार आई इचा दो आई ने इमुंग से मेंटेन तव मगा आई ने सुम सोंदर पता रगदि आई की सुम डाउन चला पता आई इचा दन नो हंग कने बा ममा नंग कई दो रे नंग असुगाम सोंजल आई हाइर कने बा अदुमाय तव दन अखोदि प्रजा मु ओर सोलिबन करी की नो करी की दमक त कई दौरी नो हाबिस दे खोदि क्वेश्चन दि हंग बता न तो कंफ्यूज त थमगदि कंफ्यूज के क्वेश्चन दि तुम ला कने बा जग जग अदुम हाइबियो बा सिनी सिनी अदुम प्रजा द खंगन बियो बा खंग बया बा खरदि अतो दार खोजु हंग ओए बा सोनी दुगी मीनिंग हम दिले रंगनी दना इचे अदुगा यस मधुमा इचे ने रेस्ट ओबिदे हौजिक सी इचे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर निको याम कना सी मतंग ngang ije इंडिया के पार्लियामेंट तो ओइगेरा ऑफ द पार्लियामेंट तो ओइगेरा मसी मतंग द डिफरेंट वर्जन्स में मिची न सा हेरि तो स्टेटमेंट में एमपी होम मिनिस्टर नि होम मिनिस्टर ओइगेरा प्राइम मिनिस्टर ओइगेरा मखोइ देगी इचे खोइ इमीडिएटली होजे आशा तौरिजे अखोइ करिनो अजे प्रजा मैम होजुजुक मोइदि पामिजे इशू रिजॉल्व तो द अल्टीमेट बट मधु ओइरंग बेदा मुद करी करी इचे पामे होजिक मैम अखोइन प्रजा ना पाम बसिरो तसेंग ना हुजी मोय हुजिसु फजरा तौबी के हरगदी तौबी बको तौबीरो हरगना कईगुंब खरा प्रजा के खोंथांग लोक पता बने तसेंग ना आइन हाइसनी प्राइम मिनिस्टर ना तौबी के खलबा होम मिनिस्टर ना तौबी के हलबा सेंट्रल फोर्स मोय मखा लेबंगा असम राइफल लोक थोपसु प्रजा ने हेक लाउरा लोक थोपा को प्रजा ने हेक लाउद्रिंग के यादबगी टाइप हम लेबो खोइ से करी ने ओइन उबजा नो बा खोइ प्रजा से प्रजा न तबरा बा मोय दिल्ली दे लेबो प्रजा दुन प्रजा ला अदो गुजरात लेबो प्रजा दुन प्रजा बिहार दे लेबो दुन प्रजा रा बा अखोइ गिने लाउबो खोंबो मसुम चंगली से कइगिनो मोय फॉरेन कुकी मिलिटेंट चंगे हारे दु मोय मथों नत्रो कंट्री द फाइट तो रिवॉल्व इंडियन आर्मी मैम हम ले नत्रो फोर्स मैम हम ले नत्रो प्रजा नो से सी खोइन के दुबई के अयुंग दिन दुंग मास माइना सेंटर तो पूरा सपोर्ट तौरगदी अनि मंगना तो अखोइ स्टेट की फाइट ने बसे चंगा अगा सु खरत की वार ने बा एता कंट्री वार दि नते दना पाकिस्तान का इंडिया का लान तोंग बदि नते बा अदुइ तादि मोइना तौबम थोपुदो तौद्रगदी कमाइना खोइन हुजि अखोइन हाइसनि तौबी के हासु तौबिरो तौबी के हाबसे हाइबम मदर वारे तौबिरो रोइन खलब जादि मोइदि कइगिनोदि मोइदि असोम की तारा की जो याना बचबा असोम तारा ना हाइसु ता दे मरम दि मोइगिदि अखोइ पार्टी मसे ने पार्टी तो उ लेरे बा अखोइ की और प्राइम मिनिस्टर सु होम मिनिस्टर सु मोइ पार्टी की ओइना तौ लेरे बा प्रजा ने बसिरि से मोइ सु रिएक्ट खरदि तौबम थुइदना Thank you very much. ओजा तोमसा लाक्सी ओजा लाक्सी ओजा हौजिके सेंट्रल गवर्नमेंट की एटीट्यूड है बतारे मकोइना हौजे इचेना जो थंबिरे देन कांग्रेस की अखोइ डेप्यूटी सेल्फी ना गान पीगिबो प्रेस ब्रीफिंग जो हंजिन जिन हाइग्रे अखोइ सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्टर ना पीरिबा मागी वर्जन्स मैम से डिफरेंट स्टेटमेंट मैम से इनकंसिस्टेंसी ओइबा समटाइम्स कंट्राडिक्शन यावबा नत्रगना अखोइ पोची वर्जन से समटाइम्स मणिपुर की अखोइ चीफ मिनिस्टर नत्रग गवर्नमेंट जिना प्रेजेंट तौरिबा मैम सिगा समटाइम मानबसु यावी मानरतबसु यावरी स्वाइगी एरिया से सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर की इशू से डील तौबदा डिफिकल्टी खरा थेंगनबरा हाइबगी अदुगुंबा हाइपेट मानबा पोचिंग लेब्रा ओजा करमा यंग जाने मसे तसिया तागदे मसे अखोगी लीडर ओपोजिशन ना मसेगी अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द को प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन की टाइप तमा थागन म होनै को अखोई सेक्रेट सेशन नम त फंबी होना अदुमाय तौदना अखोगी पेनलिस्ट सिंग जो सेक्रेट सेशन नम दरकार ले सुमद्रा मंदी कनो द अखोगी मरुप देवब्रत से को कॉलेज दे होमिनर पनी मासु मागी प्रोफेशन से तोकथोगा तेबा के दमुते जोंग थोइनी मई एक पसी एमएसीपी ते एक प्राइन खंजे एमएसीपी की कनो से को मैनिफेस्टो से कोई लोकल के ओयो मैनिफेस्टो ने मणिपुर के दंता अदुबु उपाय लेतब देगे होजे सेंट्रल पार्टी इन द यावर साइना हाजेबदो कांग्रेस के बीजेपी के फनेम खतनरसु को इशू खरद पुनगे ने मै नेशनल इशू स्टेट से नेशनल इंटरेस्ट एम पम तम द स्टेट के इंटरेस्ट से मांगक कने असी अखोई खंगब पोट ने बसी को अखोई साबो यादे मंदी मरी मसी कनो द पृथ्वी की ओइब लिचत ने बसी याम सना द याम चाव इशू खर लाप मतम द अखोई तो हाकुमसु को सीए की मतंग द कनो से फाइनल सेशन लाप मतम द कनो मोय की कनो ना को अखोई की लीडर ऑफ द कनो सॉरी स्पीकर कनो से चेयरमैन कोक्सल का मोय पुन्ना फमिनर का अखोई सीगे यानरे सिको ना तौरगा यानगी को खंगी को अदुनेबा अदुमाय तौदना
masigi pot am leiba matam sida sai khoi jo haidok pa ya da pot su leirongani aduga akhoi gi di ko sai en haining modi keno da hojiki state ki state ha bi asu ki matik chon gre ram di keno da hojiki leiba india gi keno sina constitution sina solhal le hai ba di ko article 1 da keno hairongani india is a union of state hai ba ko adi je khai ba matam da sai concurrent list leire state list leire ko adigi mo union list leire masi phaniam tau tar ga su masai gi ko amu encroach tok sale hojik tau si ni na aju ko manipur de tau si ko ge home je moina pai ne home pai bi kan gan pai ga de ga article 350 ma ha de ne home putting nya ri se do lak thok ko de moi pai de ha ri ne an ai khoi si moina ko sana ni mong de sana bu mayam samna da khoi praja khar de khoi je je india na manipur da tau ri se masi okup ga no ne ha ri ni da je khoi je nam lo lo ri ne ha ri ni moi je colonial power ne ha ri ne ba khoi group khar na di adi masak tu tholok padong tore adu mak tu di akhona sigi panel sida nainaru bodi phatte ba adu yongna puthok bodi phatte adu tabu ta ga di khoi ge kano na su ko na khoi ge kano ge imana su khangbi ningi do asu ki matik sole state ha basi si loina ma state loina ma adi to khajina hoje kano da delhi gi natra delhi gi chief minister jail thamjali sin elected chief minister ni jarkang gi thamjali ni maze corruption pharam to ga je magi power si lai ge de ngasai gi ko office matam da di moi se parliamentary privilege na assembly gi kano privilege na privilege ngak lak trab ne ba adi kano se ko lalu prasad yadav si jail thamai ne chief minister boy boy hadi ngasai gi ko power si chalai na honor ko matam se aduna sigum bam mayam si masi urabani aduna ekoi masi khangna ekoi hingna na hona ba tai ba ko se ajik je abo na ga world gi stage dekti gi ngasi na america na tarungi roi chom mi si Ukraine da Bangladesh ji salak chari ji keno na Russia na haje ji Ukraine da ko ni NATO da yaw no hai bane ba NATO ji di mi ge keno world power ne ngasagi ma gi ko military gi group am ne ba ado ji axis ani lem de axis ma to khrab ni asi matam da America na NATO se pang da ton mi na khad da pusalai ni na to mi khana hore ne ba ado mo khana matam da pura mating di pangde ngasagi lanji to bu ya na ba pesa pisel ni nong pisel ni ba na ba na no hoina ngasai akhoi ji to ji ni ne kuki ga mi te ga hanal ji ni au ji America hai do de ko yaw ge hai mane moi yaw ge hajile ne ba na mose ko khangum chang ba ta seng nai ta ga di akoi akoi na kaw de se manipur ha le bak se singtam ani pulga le minar ko ani na sa ba le bak ne ba ata sidis de le ba maseng sid ko amga awang ge kamu ko khanali hoji na makha ge kamu ko khanali mase akoi khanna ba sunga yaru de po ne ba aduna ne akoi na perpetrator thidok si se si to ngi sa akoi manipur ge ji ne petroleum thoi hai de ko uranium thoi hai de akoi de le ba kenu ma se mineral resource ma tam ta le ndre di kamai tong ne hoje kai di pu ge khong te lamen to ngana sem gre bani mase akoi ni yeng de ba ya de khar le law bu su le te panel khar de so di irang ho ko matam de khar nei na gar ba khal le ko mo de to ri si kari gi no akoi mineral resource yang akoi khanali bra bi ge po se masi la khar bane ba aduna masi gi po si lai ring se akoi na u de pot khare leire hoji ko maram di keno da lambian ji to ana sengi di kari puthoki ju khangre hana di imphal phawra salamani na loi control to bang me hoji hoi control gi wang de chat khre ba adana sigi pochi leibani na masi ngasai akhon aji je yam na ko secret session phamba mathok tai akoi penel lesing ju secret gyan tamina mathok tai man di keno da akoi gi thok ji kari no habda ngasai gi akoi gi society hai tare ko akoi gi society akoi gi civilization se akoi gi makha kanu si sum sangdana kanu mapung phana akoi leina na hona base mase ai di mase akoi panelist loina ma ke ai di mathong ne na khanjai okay za da hojik lei bi su se resolve to ngam na ba gi da ai ba tare madu de pakhat ba nu nang jaba something akoi gi out of the discussion ji da kari gum khara akoi si da gi su akoi da asoi ba yarok ya ba na ta asoi ba means information khara information is power hai ni even hojik pan bi ba geopolitics ki wafam ji mak ngarang manipur chief minister ya moroi na fam gi ada irang je khawla po matam da india da lei ba US ke ambassador ma samang na issue ji resolve to na bo na ba mo mating pang ge po high grade ni on this note ngasi ge khoi na thamjagi ba topic CM's challenges debate inside not outside the assembly have ngasi ge khoi na thamjagi ba special dialogue episode ase lo shirbe ta to lo jage ngasi ge notice dialogue to sharga bi ki ba manipur ge sak nai expert ching starting from Manipur Pradesh Congress Committee ki working president ekoi kaka Devabrata loidana all Manipur Bar Association gi ekoi oja Tomcha amasung Manipur ki renowned social activist IMAGI MEIRA ki convener ise Sujata punam pom hona thaka chei kai phunu bucheri thank you very much for joining us loidana ngasi program ji hobudi ki loi fo mi yam ta bi ba Manipur mi yam punam pom hona thaka chei kai phunu bucheri me am thaka chei
MBBS admission gidamak country kayada chahi kun hena North East miyam gi thasa bangaktuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultena 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan chingba country kayada top medical college singda MBBS admission gi kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari MBBS admission gi damak loan facility amadi